Reka ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza aho uri hose hatandukanye, wowe udahwema kuba hafi yacu kuri General Knowledge Infotainment. Uyu munsi rero reka tunyarukire mu ikoranabuhanga turebere hamwe uburyo bwo kurinda abana mu gihe bari gukoresha ikoranabuhanga. Abana n'abahanga mu ikoranabuhanga ku buryo hari ababagaragaza nk'abakavukire kuri ryo, mu gihe abakuze bo bagereranwa n'abimukira kuri ryo. Nk'abantu rero b'abanyantege nke, abana bashobora kwibasirwa n'ibitero by'ikoranabuhanga nk'iterabwoba, ihohoterwa cyangwa se kubona amakuru batagenewe. Niyo mpamvu rero ababyeyi n'abarezi bagomba kuba bafite ubumenyi buhagije kugira ngo bakurikirane ibyo abana bakorera ku ikoranabuhanga. Mu kiganiro cyacu cya none tugiye kugaruka ku nama zafasha ababyeyi n'abarezi kurinda umutekano w'abana ku ikoranabuhanga. Inama ya mbere ni ukugenzura ko basura imbuga wabageneye. Imbuga nyinshi ziriho amakuru yangiza abana, bityo gushaka gusura urubuga rushya byakagombye buri gihe gukorwa n'umubyeyi cyangwa se undi murezi. Murandasi iriho amakuru menshi atandukanye, ameza ndetse n'amabi. Kubuza abana bawe kuba bahura n'ibibi ni ukugena imbuga bagomba gukoresha, ukanabigisha uburyo bazishaka bo ubwabo bakazigeraho. Inama ya kabiri, bigishe ko hari amakuru batagomba na rimwe kugira umuntu bayasangiza ku ikoranabuhanga. Menya neza ko abana bawe bazi neza ko batagomba kubwira amazina yabo ya nyayo, imyaka yabo, amafoto yabo na video zabo, aho batuye, aho biga, aho baherereye abantu batazi bahurira ku ikoranabuhanga, kubera ko abajura mu ikoranabuhanga bashobora gukoresha ayo makuru bakabagirira nabi. Inama ya gatatu ni ukugenzura ko ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoresherezwa ahagaragara mu rugo iwawe. Genzura neza ko ibikoresho by'ikoranabuhanga biherereye ahabonwa na buri wese mu rugo. Bituma ababyeyi n'abarezi babasha kugenzura ibyo abana bakorera ku ikoranabuhanga no kugenzura ingaruka bishobora kubagiraho. Igihe kandi hari ibigaragaye, bituma habaho ibiganiro byagutse hagati y'ababyeyi n'abana ku byo bakorera ku ikoranabuhanga. Inama ya kane ni ukugenzura ibyo umwana wawe yashakishije mu gihe yari kuri murandasi. Ababyeyi n'abarezi bagakwiye kugenzura bihoraho ibyo abana baba bashakishije kuri murandasi mu rwego rwo gukurikirana no kumenya ibyo bakorera ku ikoranabuhanga. Akantu gato gusa kangiza abana bashobora kugwaho gashobora kubagiraho ingaruka kandi ntibabikubwire. Igihe rero ubonye igiteye inkeke mu byo bashakishije, uba ubonye uburyo bwo guhita ubaganiriza ko imbuga basuye zitizewe. Inama ya gatanu ni ukumenya abantu baganira n'abana bawe ku ikoranabuhanga. Ihohoterwa rikorerwa ku ikoranabuhanga ni ikibazo gikunze kugaragara cyane ku ihererekanwa ry'ubutumwa bugufi. Genzura ko umwana wawe avugana n'abantu uzi kugira ngo wizere umutekano we igihe yiga cyangwa se yunguka ubumenyi akoresheje ikoranabuhanga. Baza abana abo baganira n'inshuti nshya bungutse, ndetse nawe ubakurikirane ku mbuga bakoresha nk'inshuti, ubasha kujya ugenzura abo babana nabo umunsi ku munsi. Inama ya gatandatu, bashishikariza gufunga amadirishya, windows and tabs igihe babonyeho ibidakwiye. Igihe hajemo ibihabanye n'ibyo yarebaga, shishikariza umwana wawe guhita bifunga ako kanya kandi ahite abikumenyesha. Igisha abana bawe ko iyo usuye imbuga zitizewe wibeshye, andi madirishya yerekana ibijya gusa n'ibyo ahita yigaragaza. Bashishikarize rero kujya bahita babifunga kandi bakabikumenyesha. Inama ya karindwi ni ukugabanya igihe abana bamara ku ikoranabuhanga. Kumara igihe kirenze igikwiye ku bikoresho by'ikoranabuhanga si byiza ku buzima bw'abana. Dukurikije ubushakashatsi bwakozwe na OSF Healthcare bugaragaza ko kumara amasaha arenze 2 ku bikoresho by'ikoranabuhanga bishobora guteza ibibazo binyuranye ku buzima bw'abana. Mubyeyi rero, gabanya igihe abana bawe bamara ku ikoranabuhanga, ubashishikarize gukora ibindi bikorwa nka siporo ndetse n'uturimo tworoheje two mu rugo. Mu bushakashatsi bwakozwe na OSF Healthcare bwagaragaje ko muri iki kinyejana usanga abana bari kumara igihe kirenze igikenewe ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Bagaragaza ko abana bari hagati y'imyaka 8 n'10 bamara amasaha abarirwa muri 6 ku ikoranabuhanga, mu gihe bari hagati y'imyaka 11 na 14 bamara amasaha 9, abari hagati y'imyaka 15 na 18 bakamara amasaha 7 n'igice ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Ni mu gihe nyamara umwana uri munsi y'imyaka 2 we bitanemewe ko yahabwa ibikoresho by'ikoranabuhanga, usibye gusa igihe aganira kuri video n'umuryango cyangwa se inshuti, kandi nabwo akaba ari kumwe n'ababyeyi.
Ni mu gihe kandi abana bari hagati y'imyaka 2 n'5 badakwiye kurenza isaha imwe ku munsi, nabwo kandi bari kumwe n'ababyeyi cyangwa se undi muntu mukuru. Mu gihe bari hagati y'imyaka 5 na 17, ubusanzwe badakwiye kurenza amasaha 2 ku munsi, uretse wenda igihe bari gukora imikoro yo mu rugo bavanye ku ishuri, ibizwi nka homework mu ndimi z'amahanga. Zimwe mu ngaruka abana bahura nazo mu gihe bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga igihe kirekire, ubwonko bwabo ntibukura neza, bashobora kandi kuba imbata yaryo. Aho urugero twaguha, hari ubwo uzumva umubyeyi avuga ko umwana we adashobora kurya cyangwa se ngo atuze mu gihe adafite telefone. Ibi ni bibi cyane kuko hari n'ubwo washiduka yarebye amashusho y'urukozasoni. Mubyeyi rero, gerageza kurinda abana bawe ibibazo byaterwa no kumara igihe kinini mu ikoranabuhanga cyangwa se kurikoresha nabi. Iyi ni General Knowledge Infotainment, isoko y'ubumenyi butandukanye bwibanda ku buzima, ikoranabuhanga ndetse na politiki. Komeza kubana natwe unasangiza abandi ubu bumenyi ukura. Turagusaba kandi kwibuka gukora subscribe no gukanda ku kazogera kugira ngo ujye ubonera amakuru ku gihe. Komeza kugira amahoro, naho ubutaha.